بله تماشاوان نجا مجارکا مدجی هیا ایرام نویسکاره کی جنز و ناس بکن معلومه تمام که مرا بحثا نویساندنت که نویساریت که او قاد جی هک هلبست به مرا بزن بکو او قاد نقاد آبوریه جبرکو دگلک مثلا د ترکی دا د اروپا دا زمان انگلیسی دا جی هلبست جبرکو بحث کرنه بدل خوازیه yani bırak edin de nefsandını ne be riya aboriye jembejin ejberku qada kap çuke ca qada kurdi be henzeyter çuke keseke ko qada kurdi da helbesta bnefsi de merv qadru qiymet awazna ejberku hawlawan helwestawan seknawan judaye jibu zamane kurdiye jibu helbesta kurdiye mamosteki niviskareki bir rengici nahal stüdyamne Mustafa Kaplan emi rojiyanawi hayatawi çirokawici emi jenez ve nasken helbet emi Türkiyewici nas bükün sağ hocam xeyrat ser çavarat baş rahat inşallah valla ta ve hecem tabi demo mer basa Türkiye'de ke helbestan'da ke şu despekirna ve qade em bejin mejaraka dine ya merve aşık dibe yan bu yer Kevin seri merva yan dema merva heye mert xwaze ko dve qade mert tişek jile zedeb ki elbet çiroka kate heye le az meragt kim beka av çirok şkede derketiye kesin ko tenaz dikin şo naz dikin kesin ko tenaz lakin ka em henek tenaz bike bra tamaşavani mec tenaz bike az xaki Suriye'ne nave aşyama dwen şeyhan bavemin imam bu hem Mustafa Armeki mezun bu. Bele. Şeyh Mustafa beraber gördüm. Cemi Türkiye evlati Arabi. Bele. Tipi Arabi. Türk cem hem Melay Ciziri işte Fakir İran. Ahmet Khani. Ya hem evdeki bir kiram dugut hem jibara mesele işte ki bahsediyor. Bir tasdidamın. Çocukluğa kadar ki merak kır. Tüm hayal kulübü evdeki kafamda hayal kabul. Azıcık ki evkim. Kitap ekvani çevikim. Mele. İşte hayalim şey bu işte. Mele. Ta hayal hoş çek pekani. Pekani işte çek eri keması katı pırın. Bele bele. Pertuka katanat desem da cejna bülbül. Evji bak baawaya embejin helbestiye. Mamsa vena çiroka vena he وقت بيجن ججنا بلبل ولا نفس الشيء هذا من أو بجارت أبي سر برتقال من أو شيكر يعني من نافذة برتقال فينا أوان هالبست برتقال تبي كمينة نفس ما مصير برتقال كديش بركود الريدة يا بيشيو كان بحثا ججنا بلبل بكن مدانسينا في برتقال جيكر بكاد ججنا بلبل ده هر وها مصطفى كابلان چيكوتيه نوارو كاوي زيتر چيه عملي تماشا بكن درام الفيدرة صحبت أخوة أما دوام بكن بتريم از بار ما حاضر بفه هجای من از تخوازم به یکی جیبم نه مثلا هل بس رحکی دنیه نویساندن حتی البته باسکت گو جماله جزیری ج احمد خانی اصلا تجباوی خود تاثیر گرتیه باوی تقد نویسانده تا yazdı ki yine yazdı ki nasıl bir dukhanda yani Cimalbatı keseke mesela İbrahim'in Mahmut Kaplan belki bir isteyici profesöre evi beceyi da edebiyatı da gelek Türkiye'yi pırın hani mesela Neşati Divanı Nabi Fuzuli yani gelek evi pırın Olsa az xwazim vehim mesela ha Suruç deşteka em bejin zere yani Van rahayam da bugapera keskatiya ve zede bu elhamdülillah. Çandini heye. Hayvandarici heye. Tesira ko mesela ser neviskare gibi mesela serte ve hera ve hayam ve hareme ve bölge mentıqe tesir tegirtiye mesela da o kadar. Tegirti. Mesela agiti wana metliği wana camiliği wana hakikaten yani evdamın yani ilham cegirt. Bene. Bavime ekçara icmara evdugut çürüke wana mesela kalkemin Şeyh Nebi zamanı dama Osmaniya'da sancaktarları dana wana danebi mesela aşib hevdi kevin ne hükümet kesin gane ki
وانا جاب موجودات مثلا سنجاقا ما ابو مال ما كو كي اوكر سنجاقي بكشينه او ساكنين يعني داود قديا çünkü mesela şey ne bir hatta şey veya da şey ceza bulbul ama öküri yani ben nefsan değil. Rema gran. Rema kahabi yani rema gran. Zamanı feudaliyeti de yani Türklerin bir gücü yeten yetere. Talan dekerin. İşte aşir kişiler aşiren mezun aliyedin taada dekerin. Rok işte ben gesan de ben Arap'ın. Talan dekerin işte dava nahır şey dibin. Haber edilene kalkayım mişeğine bir dibin işte büke. Dibi vani. Bab şopa bana kabe bana dısı merine bana çapayım merin. Darın zekirin dibi hasbi bana ciddas bana bakın bistinin. Böyle. Hücuma eri şavana dekin şirne bir reme erdiye davidi ki diçkini dukhune bu harri ahir yani dave wana amine vaki top navana da betaki böyle dibi ev havdi kavin dirrevin faşe işte var reme dave saroki wana ber bu bir de erdiye davidi bi remaka diçkini gerdi bi yani bir denge evi beğirimi başettin işte şopeydik abi evi devar khat evdikin yani devar khat dinlemal şu an dısın başa işte saroki bana bazen bibin bu ki darı dibin işte dedi ki pekere hürmet edik işte naşif dedi ki yaki işte yani adamlar insan işte yani yaki kendi zayıf bir hizmetiydi ki neyse kirabe dibe ya dibe girin de meşeğine binedi. Ek kuyum kerkiri. Reme dibe azam Allah dibe. Ekum ser hasbedi nole zal olursan. Böyle baba agit bu yani. Ay. Ama dibe ardı cevap. Dibe ver reme hediyemi ki diyarim ki. Dibe bro işte reme. Paşa reme evdi ki dibe var reme ona kalemine. Reme dedi ki ben havra bavu kurban. Böyle. Yani mesela yani tiştivani ilham hakikaten insanca peyam edildi. Mesela tebasa rımaş Şeyh Nebi. Rojeki leşker Arabi bedhal çend aşire kurmenç kirin pay mal. Talan kirin gelek devaru nakhir vala kirin tevda kadin u ahir. Ta usa bahsa ve bu yere herwa tekriye. İşte ku tabi hist yani tecrübe ve herwa. Tavana jikir vek yani ve şevaze ve tarza helbeste ev bavete iştirago yani evine tarza te yani. Ma tarza yani beyt tarza beyti. Yarası mutkhasta ku tibkhini كنت امكانه مجال هبه ام بچك باسا گله خوشام شو جبر کو حرک باریا و سنتک ساوج گل کی خوشه دبي سچما yani seri de no جيكو مخواندا مجبور بيوا eri şavan hovan evkirin reben minate giredan destu nik beben idi dama arab nema lövra ya özet böyle minate gire edi dama arab nema lövra danarı evveki çakalu gura lidaşta sürüce lenav berazan aşire ben berazan yani hem ve deşti sürüce biraz ben berazan mamsa ve bu yeri mesela ya Şeyh Nebi ev ya malbata ve ev ya malbata ve nasıl ev dinava تقول كيجا عشيرة عشيرة عربة عشيرة شيخان شيخان يعني مرة بين شيخان يعني مرة بين سيد بله يعني أصلي بيغمبر Hazreti Hüseyin de edi dama Arap nemalıdıra danarı evveki çakar gura lideşta sürüce ile nav berazan Şeyh Nebi de gotin alimu rezan hebu ya mirovek je asli Ahmet dinav gelan dedi vay per hürmet bis zulma Arap go embikin les li emi besotin livan cergu bes bankır çen mirovan davarın rabın
ام کی بکن جنگی برا گل شابن بله ساعت تا باش ما مثلا دوام دکش خو بنا که مثلا دو درجه از خوازم و که جیمم ما مثلا مثلا دو پرتوکی دا از راک می دو پرتوکی دا مثلا تگو چیروک جهنه اره وان چیروک تجربه خو گرد انا لا مثلا نه تلزی دکر دیوان اوه مثلا ادبیات دیوان دا شیخیه مثلا برادین هارنامه وکی بله خواندی بله بله اوه موقع acaba kurmacı karım ifade bakayım kurdi. Ama kısaca ben yani özet harname. بله نوی هارنامه ما مثلا یاکو تو باست کی یاکو تکر کردی Eri. تنافچی لیدانی Çiroka چیروکا Kere. کری Ha. آها چیروکا کری جوال بر دسته می ایزنات از بخوینم Bu kune. نه آرگو مارگو نه Na. کره کبو کره کی رش على داد مرو صاب خوینم Eri. پر هجار و هم نخوش گل خمگینو نزار بو ججان خو پر بیزار بو جبر ایشی جبر کاران پیش کستی دبن باران چوکم نبو سرملیوی هر دم دکر آخو گری خصا دوام دکه ماشاءالله گل کی حرک باریه گل کی خوشه از دوام گز بارن خوشه ویش شو روزه که دگاکی قلو گوش سر هستیوی تاو بتاو قوچ وک هیوی بویه لسر چایر و چیبن زاد لبر دلی خو پی پایی و چاق گود دکشینم پر درد و داغ خصا دوام دکه هجای مول اف یا راست جبر کو از به وک بجن هلبستن به وزنه از گلک جه حزدکم از بجم هنرش خو اوه Aynen. از وساد بجم Nesli yani hazlan. و وی پرتوکی هر وا تب وی رنگات نفساندنه مگو می داناسینا وی پرتوکی هر وا ام بکن بکا جشنا بلبل دا چی گوتیه ما مسته هندره ودا چه هیه عملی تماشا بکن درا دیسا عمل ودره Cejna Bilbil Nivîskar Mustafa Kaplan Portuka Xoya yekem Cejna Bilbil di sala 2013 de nivîsî. Nivîskar herî zêde ji Ahmedî Xanî û Malayê Cizrî îlham girtiye. Kaplan xeyal dikir ku helbestên Kurdî binivîse û rojekê pirtûkekê biweşîne. Nivîskar Kaplan xewn û xeyalên xwe çîrokên riheremî tevê hin rexneyan nivîsîn. Dosyeya wî ya duyem parêzvan jî ji ber çapê û di demekê nêz de wê bê weşandin. Portuka nivîskar Kaplan Cejna Bilbil weşanxaneya manîfestoyê çap kir. Cejna Bilbil li benda xwînerên Kurd e. Zulfê siyah. Zulfê siyah nûn û dalin dorê dêm. Çi qas bêjim fasnayarê dimêkê. Ji mijganan tîr dibarin sîng û dil, bûn birîndar li min tawan pişt û mil. Çav xezal, evru hilal, horî sifet, مثل دلبر لوی دنی ندیقه پرتوک ججنا بلبل نویسکار مصطفی قپلان وشانخانه مانیفستو مصطفى Kaplan بگمان پرتوکا کاویا دجی درید آیا صابجم او جی نها Ala açtı. لبر چاپه صابجم آلا آشتیه اروها او جی از باورم جاره کمین به حضور ببینن Nevi Türk'ün. نیوی ترکی و نیوی کردیه جی چما ما مثلا نیوی ترکی نیوی کردی İlham Bergavat. Peyam. Evet. Yani inşallah ku böyle çapkırın eze şab juda bakım yani aile. جبر که ما مثلا نها ترکی و کردی یعنی ام همان تشتی دیجی یعنی دناف جیانا مدا ترکی دی هیا یعنی بگمان کجانا هستی خو مرف دی بجه مرف به ترکی دی بجه مرف کردی دی بجه جه من معلومه yani dema mer basan nivîsandina Kurdî dike dedi zarokê me ji bo zarokêm çûçik ez barim dayika te jî îştara çîroka digot yani ji bo ji min re jî mesela bavê min digot hakikaten ez jî bîra nakim yani ez aniha ez zaroka ama kîvîn kî zarok bîm ez jê re dibêjim elle ez jê re dibêjim te hem di vê pirtûkê de hem di pirtûka wek bêjin ala aştî ku inşallah demeka nêzik te wê çap jî bibe te basa çîrokên zaroka jî te her wiha te kiriye ku çîrokên bav û kur jî her wiha derbas bûne yek ji wan çîroka dikarî basa wan bikî ê ku tu jî bîra nakê di pirtûkê de jî hebe
Evet mesela çiroka Mevlana he. بله Mevlana lokoni müdara digere بله diko affedersin de sek hevra yani raketine بله niye bira yak dibe bira insan ji ibreti eline beni çtu evkine hatta hev kerine yani dostluğa örnek. بله Mevlana bir eri doğru fakat mabeyni var da hassiye ki yapık hassiye ki babi dostluğa ona nami yani hakikaten ne insan geçki her insan yani ku menfaat kefe mabeyni var vera dibe düşmeni biri bab kur düne düşmen بله hakiki var ne yani بله yani ser bir onu işte ser mesela evet de kurucu skeki hazdaki kızık şey haznaki de biraz çiroke yani yani بله burada بله de işte mırab evke izdivaç bir zevaç bir çünkü خلاصي kadın evna ki de bera di khobu kuje kalbi bu ne az işler evkim az ama bize bir dare sorgusuz sualsız daki kodu kuje kuruk dışarı evet direve jiyavdeki bu direve bir heyecan ki her zaman ki usta tamam mı ya بله o tane ki dışameti keve khar ev de peki dasta o dila بله direve çarız bir aman yavrum yani te zaman yani evet yani de bir aman matışakta bu canete eşya başı darı işte senin gibi madan ki tikmeye ki vani aktar nazibicim serbe ki yani çan hikaye hani bir can alıcı ya بله ibret verici. Omsa de malumet mesela da Avrupa'ya da jî de wêje edebiyata ya Tirkî da jî dedi mesela hinek çîrok hene ders didin hinek wek bijin çîrok hene ku meriv jê ibret digire Vekil Lafontaine mesela. wekî Lafontaine mesela di pirtûka xwe da mesela diya ji nivîsê xwe da mesela ala aştiyê jî niha li ber destê me hem Tirkî hem Kurdî jî heye tesîra kî de girtiye zêdetir ye nivîskara yani kîja nivîskar kîja yazar li ser te tesîr girtiye yani te gotiya wila ev tarza vîne baş e Valla Seyda'yı Ceger Kuyun. Melai Cizili zaten. mele Yani Seyda'yı Tireş. evana tesîra wan heye ser te Mesela Seyda'yı Ceger Kuyun da çirokene. mele Evi de Türkiye'yi de cana. Mesela ev Mela Hazniye evi şaireki mezine. Hatta Divan-ı Hazini diye der bastı bir. mele Ali Fendiki. ev kes hene em bijin Ali Hariri. her wa henekî din hene hêjê min niha ez xwazim ji bo gencê me ciwanê me hêja kesekî ku di vê qadê de dixwaze bikeve vê qadê Evet. heqedan qadeka çawa ye qada helbestvaniyê meydaneka çawa ye yani ku mere bikeve Valla meydana kadar yaklaşıyor. Az tavsiye edikim. Az tavsiye edikim. İhtiyaç ama cihe yani. Yani hem kültüre koyar, eve koyar. Yani helbest şekilinde. Yani şekil hoş. ev berê dedî çê kesekî ku bi tiştê dilê xwe bigotina bi maniyan bi helbestan Ha. berê wisa bu nasa Yani favarga ifade edilir. Aşka favarga ifade edilir. Yani beni varga bu. Mesela Leyla Mecnun, Memuzin, Ferhad Şirin. Kilaba ne bir şey olan. mele mele Yani evan helbestan ve evan ifade edilir. te bahsa Leyla kir di pirtûka kete de helbesta Leyla jî heye Yani ev mesela vê çi ye mesela valla Leyla ez merak dikim vê ya rast Leyla eva da tıllı fakat zaten gerek kiram mesela Leyla pirene. mele Yani hakikaten evet yani Leyla ve Mecnun insan hakikaten yani tesir yapar. Yani meseleyi geçiriyor ki Leyla ve Mecnun. mele ya Ahmed Xani yani Yani tabii. De ben Fuzuli ama Ahmet Khanici insan diye. mele Memuzine mesela. Yani mümkün tüne kumari evnabi tesir ne insan. yani evê tesîrê ne
yani ne tırsayet nabejin olsa yani ne No, no, jdiya no. zaruka natırsı yani. No, no. Keseke ben bejin yani. لا 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 Mamosta tedve Türkiye'de hem Türkiye hem Kürdi işte nefsandiye. اري Mesela de kumer çave xo bigreji ko keseki ko naxwaze bivîneji rastiye kameya le hereme mesela medreseye mehne. اري Seyda'ya mehne, Malay'a mehne, Şeyh'e mehne, Aynen. Mişayih-u, Alim-u, Akif'e mehne, اري Arif'e mehne. Cam mesela Portugal Helbestan Malabekir işte dve okeyda bağlam hakikaten kışandı. Mesela Şeyh'e kebu rah direş, cavre şuşti, dest qreş, aynen tezbi desta, nozda hep, nizam bu, çiye edep. Ev rahneye ke, yani eleştiriye ke, ji şeyhara malana ve demira. لا يعني ازوانا Yani ji ditine ke ازوانا mesela. تنزيه دكم Böyle. والنشي هو وهذا هي ما قد نبي Böyle. سيجارة شوية حاجة نما يجي فقط نما يجي صالم بو دقوا işte şey millet ev şey dikerin Böyle. kağıt şey dikerin hani aynen şey devede her başta kuçi var goya yani Böyle. yani meva ev işte serbi min ve her başta çekir nüfusun yani ev rastı yani Yani evina mesela neme yakirin böyle böyle. Mela Ahmet'e zinarahi heyavji li helama Merdineye kuruyi Mehmet Nashat bu doçent evji من helbeste kavi خوان ده bahsa Sofi Malat ke evji evi malaya rahmet kir ev dur da ji bahsa Sofi dibece yani kesin ne Sofi kesin çave dini insana da xapinin falan bevan ev yekji hemen tişte yani hem bejin insanın ne başı yani elbette bir xop şeyhi xop malatiye ev girdi nokim haşa yani gen böyle yani hem bahsa herkes elbet emnakin bir yani istisna böyle böyle fayda ev böyle böyle kaydı kıranake hecem önce em bahsanek ala açtı yıpken ala açtı jberku cejna bülbül ev her tem Musa bıça yani te her tem helbestan benefsini na eski inşallah kukuda izne bede romana kecebkim yani hem ya evimi de hayalimi de dev hana de pütükene kudayka ev ki kapsamlı çuvak evi romana ki yani hele evime yani çevreme mesela deşte sürücü bir sene roman ben hikaye bir mezenene işte yani romana kadar evime de hey hayalimi de ez xwazim vena bisamimi cevap edeyim min mamosta em bixwe bixwene evet aha mesela tetkar bu vana Türkiye jite benefsan evet newsa evet imkanı der şob nivi Türkiye ve nivi Kürdiye yani wek ew katiye çekir ne ez demek ne ez bixwînim çima Kürdi çima zet Kürdi dinefsini valla Tehire yani asla bej Kurdi tüm devamı da bu yani Armanca mı ev bu em bu zamanı xwe ifade bikin zamanı xwe pütükar derxin kültürü xwe ev bikin yani qaskama beşeyi Kurdi ev be peş bikeve evet yani hakikaten ihtiyacıma cihe yani böyle ya çekiş pür xwe yani meri xwe zamanı xwe ifade bikin böyle ez xwazim vê jîvim mamosta niha mesela te got yani xwe ifade kirin Duyê hinek cara meriv dilê merva ranakin illa divê merivê peyvê Kurdî bêje evet newsa evet ca hinek tişt hene mesela meriv tiştek li pey xwe bihêle ku meriv jê lezzet jî negire elbet çê nabe ca ew neb ziman be neb zimanê merva be newsa ji ber ku Tirkî jî mesela Tirkî jî bingeha wê serme Kurda pir heye evet yani me dikarîbû te Tirkî jî binivîsandina yani ez vê yekê dixwase ez yîn bibim mamosta wek bêjin vêna neko ama yani kesekî ku bi Kurdî helbestekî binivîsîne daxwaza wî ya aboriye ya ji hêviyeka wî ya li ser wek bêje vêna pere qezan çikim ez ê bivim zam çi şekî wisa tune yani dilxwaziye vêna evet saeta te xweş yara çalaka ez xwazim vê bixwînim min gelek jî hez kir me goya hem Tirkî hem Kurdî heye yara çalak pir rind û pak xênê bû der çaxase her şewq û şemal dabû cemal rewşen kirê sûret perî derdor û nav wek hîv û tav kir gerû meş
dil pêbû geş. Reşka kula çû nav gula, gulê ku tê dikir fedî ve çax ji ber bû sor û zer. Tirkî û Kurdî nava hevdû da. Ev tarzaka nû ye ez bawerim mamoste. Nasıl? Kurdî de enzam ji vê re dibêjin tarzek navê lêdanî ne enzam Evet, hece. evet, Navê heye noza. Mamoste mala te ava be, xwedeş te razî be. Dego di pêşerojê de pirtûkeka min ya romanê heye. evet. Te dest pê kiriye ya? İnşallah. İnşallah da bakın. Te dest pê bikî. Proje. Te dest pê bikî. Ez hêviya serkeftinê dikim ji te mamoste. Mala te ava be. Temeneşka te hatî vê derê. Gotineka tedawî hebe, silavekî tu bişînî. Valla müsaade ki aşire reisi mi? Reisi aşire mi? Mahmut Kaplan'ı. Belê, Hasan Kaplan belki Nastiki. belê. Şu anlara İbrahim'in ev profesör. Cumhurbaşkanı Şevan Gera. Selamun hürmet kardeşim. Serçavê, serserê. Mahmut Kaplan dönemeki milletvekili bu şey. Belê, Yani Sarı Keme'ye var. belê, Ödme içi, kesinlikle gayet belki. Bir insan gibi hürmet yani. belê. Saata te xweş mamoste. Serçavê me, Süleyman serserê. Emre, Estağfurullah. Nukan niye ve kurmacı tam şu. Gelek başı ama meroj Kurd dest pê bike başı yani. Serserê me, serçavê me. Tamaşavan rêja îromatin dawiya bernama xwe sibêjî di mijarê me gelekî hêja û xweş here û geş hene. Heta sibê bînin xêrê xweşiyê da. Batirê ve.